nisela utshani. Ayifike nisela utshani. I try to fly a while so high, direction sky. Thatha sikubusele mvanyana yivesla rock but rise up. Kumbleke namhlanje silikhona ihlelo labakwa Love Life siyaphopotha. Namhlanje sike sikhuluma ngendaba yokuba namehla amanengi, ukuba namabatha ukhambulala ngapha umthelela walokho empilweni yakho. Siyabawa ke nje ukuthi abantu abatsha sikhulukhulu bachidele ngoba ke bazohlomla litho likhulu kule khulumo namhlanje sesinayo. Umthelela obakhona ngemva kokuthi ulalela usuka la ulalele usukile ulaleli lapho khunye. Thelela walokho empilweni. Right, njeke ku 0891207667 nalapho ke WhatsApp voice note 0794132172. Xoxa nathi ukuthi uyakhona na ukuthi umanzisa amanzi. Pendulo nakungu iye. Lokho kwenzeka nakwenzekani. We'll meet again. Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain. As I try to fly a while so high. Direction sky. Sibuda, Biziwe. ukhani? Ngimnandi. Hayi nami ngimnandi. Bethwa ingoma le. Ne ikhumbuza angazi ngoba wena nayisijayivisa ngobongekho. Bongekho baba. Ukuphi? Gijima phasina. Iyena. Alright, hey abantu wajile nyawe na uyabona musigijima ekuleni. Sibetha ama back spin. Uyabona umatras loya musi. kodwa uyazi ingoma yokusala lapho. Okay. It's my dream is to fly bethi back spin. Ne? Right. Namhlanje sehlelo lezefundo uphetheni. Namhlanje siyalapha ke kezomkayi Biziwe sikhamba no Sipho Sikhosana uyi-legal advisor lapha ke ku South African Civil Aviation Authority na umfundi ufuna ukuba lapha ke ku South African Civil Aviation. Exactly. Yeah, South yeah. African Civil Aviation Authority. Wenza bunjani bona ke ufike lapho begodwa indima edlalwa ngiyo eSouth Africa pha ngengeyiphi konke lokho sokuqala namhlanje ehlelweni lethu i-learner support. Can you wet the water? Ngawamanzisa amanzi namtjana ungawathambisa amanzi. Iye. Ngiuphendule. Uyayazi pendulo. Ipendulo khona? Ngisayicabanga. Alright. Kesizwe umlaleli uthi. Lotsha Biziwe malume. Akwande. Khuluma nomtshana wakho la eLeslie. Mzukulu. Malume, ipendulo usuka ulisela utshani bese uyikuna imvula. That's why bese kuba uni amanzi namanzi. Hey. Mzukulu balutshise ekhaya yazi. Khona. Ayikhona. Hola sana. Hola. Ngifisa kemekeza kini. Akhonakala. Amanzi akathambiseki. Alright. Kwenzakala ukuthi amanzi ayamunyeka. Phela. Amanzi akathambiseka. Alright. Sizwe ngapha. Hayi Biziwe navane umanzisa amanzi vane wancibilikisa Biziwe vana ayisile yancibilikisa uDorma Mulkhelo khulumako enkangala bye. Mamlukelo you go too deep. Anyangene abantu bangenelela yazi bacabanga into engakazicabanga. Okay, isethokoza nawe sikhamba nawe bunqopha lapha ke ekhathini leKwekwezi FM. Kumbuleke ama podcast wethu ayatholakala thinga lapha ke kumzinzolwazi uthi www.kwekwezfm.co.za. Wonke amahlelo eKwekwezi FM atholakala ngapho. Xoxa. Akwande. Umzimba negazi zimamanzi ngakho ke bethi no sela amanzi akufana nokuthi umanzisa amanzi okwahle. Hey, yabona wazijayeza ukuthi uhluza inkondlo khulu nalapha ingakafanele khona nalapha ingakafanele khona ugcina ufuna ukuhluza inkondlo yonke inkulumo ufuna ukuyingenelela hawa man. Biziwe yebo uyakhona ukumanzisa amanzi Njani? umanzisa kanje uma ashisa ukhona ukuthela abandayo ukuzwa wagcweghe uma abanda yakhona ukuthela ashisayo wabanzise ukuthi angasashisi.
That's right. Bambile. kuphi la awuba sisawenza njalo uyawangezelela kongezelela lokho Amanzi sanjani amanzi ngamanzi? okay sizela Kana amanzi. akwanda Amanzi biziwe akukhonakala ukuthi amanzi wona vele wona amanzi. Khuluma lozanje. hayi mina njeke angidlule la uyayazi impendulo baba Awa. awuyazi Ngithi amanzi. uthi amanzi already amanzi amamanzi Amanzi. okay ngaphambi ukuthi ke siye enhlokweni zendaba ke angibe yikutani yelanga namhlanje si ningibethela izandla uyakhona ukumanzisa amanzi Kesizwe. amanzi amanziswa lokha nakuyokucinywa umlilo abantu abasebenza umsebenzi wokucima umlilo bathatha amakhemikhali bawafaka etankeni yamanzi abacima ngawo umlilo ukuthi abe manzi ukudlula amanzi lawo wajayeleko khona azohatheka endaweni ahatheke khulu yangibamba awangitholi Thome phasi. ngithi mina amanzi ayamanziseka Amanzi ayamanziseka ayathambiseka ngamanye amagama abantu abacima umlilo bafaka amakhemikhali etankeni yamanzi abacima ngawo umlilo ukuthi nabacima ngawo umlilo ahatheke khudlwana kunalokha ungahatha amanzi la angakafakwa amakhemikhali shuthi ke nange sithi umlilo ochako ngamanzi la ngikhona ukucima a certain portion mhlawumbe ngikhona ihlangothi linye engikhona ukucima ngalo kodwa nangalaya afaka ichemical khona ukuthi ahatheke endaweni enkulu ukudlula le engikhona ukuthi ngwahathe nangisebenzisa ayalingana nalanga ayalingana kodwa nalaya ahatheka khudlwana kunalawa ukuthi ichemical le yenza amanzi abe manzi khudlwana ukudlula amanzi ayibona yes siyumele indaba Kwezi FM. Siyabuswa 97.3 FM. Ayikukhuleki muzinokuguguleka leyo.